وەکو ئەم دەبیسن لە داڤارە عەفرینی خەڵک دەترسن ئۆپراسیۆنەکە دیا تورکیە ببە سەدەمێک و ڕەوشاوان خراپتر لێوەرە و ببە سەدەمێک و کۆمەڵێن ئەنکەری پشتگیریە وان دکن پتر ئالوزیان لە هەرێمەوان یا پڕانیا کوردان پەیدا بکن. پامێرە دەنگی ئەمریکا نەورۆز ڕەش و بمەڕەیە نەورۆز دەم باش بەری ئەم پرسیارە داخوازە لایەنی سیاسی بکەش بۆ هەریمەکە بێفرین مەدەخواست ئەم ڕەوشە لەسەر عەردی بزانن و ئەم بزانن ڕۆژانەژی نەهاژی بۆمبارانکردن هەر هەیە لەوەرێ. بەێ ڕەوشە مەیدانی کو لە هەرێما شەحبا هەیە و هەروەکی دن گوندەوارێن باشووری عەفرینێک و ئەو ژی خەتێ سینووریدا بە هەرێمێک و دەبن سەروەریە تورکیە و گروپێن چەکداردانە جمەها گولانێک و ئەم دکارم بژم بروژەنە ڕاستی توپاران و ئەرمانجگرتنا ئاتێشا تورکی و گروپێن چەکدار تێ هەری داویش خو ئیرو سبێ و جارا دوویەم دەvê مەهێدا ناڤەندا باژارê Rifetê û xalekek ku girêdayî hikûmeta Sûriyê ji aliyê balafireke bê miroviya artêşa Tirkî hata armanjkirin. Ev rewşa tûbarankirinê ya li herêmê heyî em dikarin bêjin bayekî rojane dibe sedema ku ne peydakirina aramiyê li deverê her wekî din metirsiya ku rojane jiyana derbederên Efrîniyên ku bi piranî li deverê cih dibin bi kefê nav metirsiya û xeteriye. Her wekî din jî di encama va tûbaranên ku li deverê rû dide gelek zirarên medî digîne sivîlên ku ji xwe derbederin û rewşa wan ya aborî ji berê xerab e ji ber derbeder bûne û li devereke ku binyata wê ya jêrzemîna wê ji xwe ne deverekî em bêjin jiyana wê asayî ye ji ber ku ew jî herêmeke rastî şereke نەورۆز ئالین سیاسی ما بەهیست و داخوازە هەرێمێک بێفرین دەکرد دوژی تا راپۆرتێک لەسەر وێ هەبوو ئەو ئالی کینە ئەو وێ داخوازی ژکی دکن یعنی حدا چەندی داخوازەکە وەسا یعنی ڕاست بینە چکۆم دزان ئەمریکیان بەری نەهاژی و میێوانێ مەژی نەها ئانی زمانکو داخوازەک وەسا ژ ئالی ئەمریکیان و تشتێکی گەلکی بزەحمەتە یعنی ئەسخوازم پتر لەسەر بێنە تشمەرە بێژی کاتچایە. بله اف داخوازا آلیین سیاسیین کل هرما شهبا و هر وکی دن جالیه ریوبریا عفرینی واجی هاتیه داخواز کرن که هرما که بفرین بفرست کرن لحمو باکور سوریه ده ببا لگور نرین آفن آلیین سیاسی بریبندک ریگرک لبر انجام دانا ایریشه که ترکی نو که اگر هیا و هر گفن و کورین و زیده ده بنسر دوره وکی کو ام جی دزانن اف جمها گولان و هری داوی پریاک دمکی کی جنوبا اگر ایریشکرنا لسر بازار فاکتومون بجت روجاوا دوره جبر بنجی آلیان سیاسی دین کو اگر ریگر کایل برانبری ریگر برانبری انجام دان و ایریشه و گاوا کسرکه به فرسکرنا و هرما بفرین جبر کو هزن ارتشا ترکی و گروپن چکدار به هبونا هزکی آسمانی لگور باوریان و آلیان سیاسی و نکاره به پیش و بچه و نکاره به تو ایریشه که انجام بده ده هفسنگی لشکری لسر عرضی هگر کو هات و ایریشک به هات هگر کو اف ایریش به پشدانا ام بیژن عالی آزمانی و نهات به پشگیر کردن و لبر ایریش وره گرتن و انجام و اگر هی کو او ایریش بیاندن شخود انجام ایریشن برجی سر دور عفرینی 2018 دا و لسر دور سرکانی گرسپی 2019 دا هاتیه کردن دماکو رنهات گرتن لبر ایریشا به هوای آزمانی جاری ترکی و اف دور هاتن ارمانج کردن و هر وقت هزین چکدار لچو لکیله کافرم مروف دکاره بیجه دخازا آلیین سیاسی نتنه جا آلی کوالاسیون نتوی امریکا دسریدا و هر وقت دن روسیا تکرن لکیله کاوی جهزن حکومت سوری هات خواستن کو سیستم دجی فرینه یعنی سیستم کندکاری به برسیف لهمبر ایریشین هوایی هگر کوهات و ایریش پیک هات وره پیدا کردن دورش خو الیکاجی دا ام برچاو دبینن ذکرنا هزن لشکری لسر عرضه سن دورا ترفعت دبی هر وکی دن گندوار مون بجی نورز متخصص بكرتي بزانم برسفا حكمتا سوري حيانها تشوف يجبو داخوازك وصا يجبو روشك وصا خو وکی کوم دزانن دما ایریشان دا او ج
هفتیا بوریدا جی هاتا راگهاندن کو لهفکرنک دن نافرا هزین سوریا دموکراتیک و هزین بسر حکومت سوری و هیا اف یکا جی جالی راگهاندنا نیزی حکومت سوری جی هاتیه پشتراس کرن کو ده انجام الوی هفکرنه هزین حکومت سوری هبونا خو لدفرن روج آوای حلبه یعنی جه تخوبات رفعت ده حیاکو به هرما کوبانه زیده کلیه اف هبونا خوی لشکری جی زیدکرنا کی کو جده حشازان ده به اوایی چی نبویه ده انجام وی زیدکرنه هل وسط حکومت سوری لکلکا هزین سوریا دموکراتیک وی ببن برسیف لبرانبری چو ایری شکل لشکری جالی ترکی و سر حرمه واره شخو اویکا جی دگلک امبیجن داخیانی و داخازن هری داوی در کتن سر زمان حکومت سوری جی هاتیه نشاندان و هر وکی دن جالی هزین سوریا دموکراتیک و اویک اول هفکرن به پشدان یانجی به چاودیری هزین روسیه کاتیه شخو مرو بیجه ها ببین گرانی هیا کو هلوستا روسی بکاره و برسیف لهم بر چه ایریشه که ترکی کو لدوره رو بده. بله نوروز راشو پیام دادن امریکا لهرم عفرینی شابه یعنی کمپ شابه پنبرا مرة بقول كي سباس. بس بواجی.